na gaokiga kana rukare rutemo niki rutana ruikara rutero mathire mauguja zozuriku aku kauke kauka nini ko bakuyo ushona gaokiga kana uka nini manto zama eza manto zama kumathira na ta yabukarire kana kwa nani kumathira kana gakari kathie na mbere kwigua gakionoka gwa kumania na murano uyu watene agukwerekana Losila Lonanyokei athie na mbere kwigua akirashimithagua gutanwa ari na mianka kenda na kugurwa ari na kugurwa ni muntu mianka 42 kenda ina na ire aguri kinyoka kwithiro kiare gwiucio na gaoke akui gitithongire yempe giturikane rupande rurungi kana na thago mianga kenda na 42 mwana no me mto mianga 42 kiara giake kakinankia agikuinaina yacho na gaoke yempe guturika kuririkana watabura kwithiritwo kukari na anteriche Samburu no abuko karaga by the way tontu bakurigaria no abu mantuma kana no abuko thia nambe kwikana na Samburu untu buko gwathia nambe kwigwa untu ubareti okastrito ko thwata wakurwa wakurwa gukabwa anyway mantu mando wa mirare ya ndo wenu as with many other Samburu girls, her fate appears to have been sealed when she was placed on the family path. Adinabere kwiwakiga wa njirani ya Omuji arende Lenanyokei athie na mbere kwa kionoka gwa kumania na mantu mama arathie na mbere kwigua ona wira ya kuhokas agitwika hoka wa area 2011 athie na mbere kwa gichoka chukuru achoka thinara Samburu Girls ono kuni Samburu Girls Foundation Rescue Center arathie na mbere kwigua Education Cabinet Secretary Ezekiel Machogu athie na mbere kwigua agitumagia resort ciake mwankani uyu cia KCSE na ara mwanka muthiru kale aka kamianka 19 thaino arari mu barabara thete bwega kirekigerio ya KCSE mwari uyu athie na mbere kwigua agitanawa na agurwa ari na mianka ino kana inambe kwa kigura na mianka ino minini athie aiwatire B ya 55 points na arinjirani ya kende ya kuthi university kuona gukumana mantu manata numutane already kunyangi mwiji utanwa okaya gushamithwa kirunya kemutani washamithwa kirunya kemutani herio utire herio ukuvira nio kagita kara ikoya network ka network we kanini yoye ka network tonga uite tio gaitia kire mara ikoka yoya ka network kanini nio yaga after struggle was struggle uite tie Mount Kenya gaitia nio my friend wona ya kuthaka network gushona ka network ai okayirwo ku na wheelchair kaina ambulance no ngabugeta mazima moto no ngabugete sima moto my friend na yoyo makubutetheria kana failure to that wewe botie ta mazima moto ambulance
erere yagu murangoni Yai. ikujirite Imbikite. nuntu bwa ngugi ira rutite nuntu bwa ngugi ira anyway protect credibility of academic papers. Order CS. Education Cabinet Secretary Ezekiel Machogu nethetwe kithina mbere kwa kiuga ibwega kithomo kaina mbere kwa gikagirwo bwega na kengo gutigira ati kithomo gikiro bwega na kugwatirwo Machogu nethetwe kina mbere kwa igua akirekeria Kenya National Qualifications Authority KNQA gutigira ati iba kuraithira mantu maigeni na qualifications framework kana kuraitheria mantu maigeni na ukuruka kwa antu. Machogu ethiritwo kiuga kana kiuga thirikari ni kubatira kuiwe gitigagira ati kwina ucubiro wa kugana kiri antu muno bara bethiritwe bagi fake maratati mago na kuiga bakiromba twanya mwanya twa wira mantu mamwe kamethia karatati ni gatunana murithiri wa Meru TV karatati gatugana karatati gaka kenda mantu account mari ya Google karatati ya 10 Azimio nethiritwe giukagiria mawimbi orewa mawimbi na misukasuko mantu makonene na ithurano kana mpumi chithurano binene bia mwanka mukuru kuna arendi ukwerekana ukewa kwena rally na kamukonje Azimio la umoja wa Kenya linda Raila Odinga nethiritwe agechokera aganthiguru ni yamundi nara thiritwe akirigirwo kwambiria mantu makonena giciaca na muno nkuruki mantu kuruta evidence ya bora kurukangira nontu ngeruga na kuruki 2022 akaina mbere kwa kiona nagiria evidence ya gukuruka kwa akena bora athie na mbere kwa kiyagirwo kura weri mukuru uyu baba wera ndeni wakayagirwo kwe Baba kayagirwo wetha wa support ago wa support ago kaltiko batara kuga thaino nte geto kuga ndikule wina ntio kule ta Meru TV meona kuma we na mutore I was for William Ruto. Okay. Me too. Na ndiba bari ndekaya irori atugatiga kumuyira. Lakini mbendete mukuru uyu ungi. What do you like about him? Mukuru ata give up. Exactly. How ni ongo itete. Yani spirit ye watuika ni otwinde Kinya ena mianka 92. Ati ku give up. Nethaga atigeri rionde. One bullet. Risasi imwe. Lakini rai. Last year atigeri imwe. Come on. Last year but one atigeri kamwe. Last year kamwe. Na thaino atigeri kamwe. Na thaino atigeri kamwe. Akare marai. No yakeja kai. Wego kegwe moyo we. Wanambugi nyano kana antu banokaga akedho atigeri kamwe. Lakini spirit wewe ukedho wena spirit wewe gotike otarda niyo bomperere ya mbere nka bomperere ya mbere ri mbuga nkadhura onitere ya mbere na remairi ya jairi airi ya thatu nyante gutega muchemane ni akamukonjirire kana yithagirwa ekiuma na nkujeni na ntiga na inara Ruto mura orakuanwa watambaru ugete utie na mbara ikaoneka na atie tayari kugwata na njara eti na handshake onoga rwethera karatati ni yako murithiri wa Meru TV Azimio hopes for handshake deal says Ruto no ugete Azimio yethetwe kibanga kana ekibanga kengo tigira bakugwata na njara na thirikari onto bora kuringana noe ugete bobu no ntu butakiombekeka bobu no ntu butombekeka na butiombekeka anyway karatati ga tugana karatati ni 12 Chebukati Gulie Molu to face tribunal today. Tribunal set up to investigate the Independent Electoral and Boundaries Commission IBC. Kurekana kwa no chunkoni bubu kainawe kwa bukiro dawa kamiti no ndo na mianka ya IBC mono nkuru kire mantu makonena idhoro bikuruku
kwina wamba bwale okweri kwina kwina antu bethiro bakiye baba ngi muno nkuruki dibotire ya rutu ichelela Wanderi na Nyang'aya ndeto irari no mabure kuchia nabu imesingire kuba dingatere kuruta ndeto ino ikaina mbere kwikira ithagirwa emunde karatati ge 13 uketheria mantu makoneni na ndiona mbicha ya Mudavadi ya Prime Cabinet Secretary na thirete akina mbere kwigua akiruta mukana omurito muno kagitani aka yora rethireto rego ntu mwanya na arathireto yakiuria mantu mondi makubatra kwa makiruthawa kengo tigira ate Akenya bakwina mbere kwigua bakigunekaga na maisha mauthu na muno nkuruki batokwa ni Kenya mara kya yora kithite na mbere kwigua ikioneka. Expert warns Ruto's new fertilizer subsidy won't sort out food crisis. Baba na atarambe ethiritwe bakiruta mukana kuga ati batareshera yethiritwe ikirutwa ni Ruto itiri na mbere kwikithire Kenya mara kya yura. Baba na atarambe ugitio karatati ya 15 karatati ya 15. More than 1 million farmers sign up for input and fertilizers. Nkurukia arimi million 1 bethere tubakina mbere kwa bagite anagire kabakene kana ngotenero ya kwigwa bagitumira batarese no kabake bataresa eno na into bingi begotigira ati urimi bukuthina mbere kwigwa bukithonga makaratati ni 16 oketheria mbisha ya gatuni mbisha ya gatuni yaga mwekuru ariaga ena nyoro inda yata biringi cia nkoma niye biringi cia nkoma ntachiona nchigagwa biringi cia nkoma birembe mwekuru ariaga ugu ena nyoro enda yata birembe cia nkoma na aga ndiona ni Nigeria elections the usual suspects kwina Rabiu kwina Sowore Atiku Obi na kwina Tinubu baba onde bariaga ugu mbui baraba kuromba kana bakwenda kulingirwa kura alafu mwakuru ariaga ugu na voters card ndeto kireitha alafu kando yake aga ugu ni bolishi ere kando yake ekirite kirauni ekibantu wewe kina kwana mbicha ya kirauni alata ande golo ni kirauni geto kina logo ya Kenya akirauni ni kirauni kina the skull tumita skeleton giya kiongo and the skull nio yo kirauni yako utio kiona uyu muragana uyu voters card wena kwenda kuvote barakuvotira mbo bethirite bakireta ndoa ndwire chire kionekana hara Nigeria alafu uyu ayete kumurugamira aringa kura mbo bakuragana wagoranga theti no gaitaurira wengwa katuni muntu etauragira bora kuelewa ngatheti ino. Many KCPE candidates will not be able to join their schools of choice. The Form 1 kana gutarawa Form 1 kora kwethiretwo kinambere kana kwa wathi nambere kwa kiruthi tariki 16 mwankani uyu twinao mwerekera munene wa mutaratara uyu wari gutigira ati ana bakwina mbere kwa bagitaragira cukuru ira bakwenda kana bakwina mbere kwa bakithia cukuru ira bakwenda mutaratara uyu wathi nambere kwa gitigira ana baingi bamwe bagito cukuru ira batendete baraba ingi benda kuthino watu ekateo betirwe ntuburende bwithirete bukithuria arito baingi na bamwe baina mbere kwa bakiuga atiri bo batiri cukuru no betetwe baka nwanga bachuru chinge kana bathira bethete bakienda ntukomea karikata karatati ni 10 kamirongo iri defining moment for the Catholic Church in Africa's pontiff visit inkwana ndini ina ya Catholic ya gagu kwina kare ya kamatete yo imutheru bamwita mutheru pope kona kare akamukamatete na betha wa bakaretwe muno kinyabo kwina makandino kandinali bena security my friend security ya magoti iriaga bakurukite rugonduko neni na
rugono rukone ni na kathole ko kenda kumenya bora kathole kitawira na mantu mangi tamara rugono ruru karuthe karatati ni kamirongo iriaga mantu makone na ogima bomwiri mantu makone na ogima bomwiri karatati ni gatwiri uriaria pregnant kioria get checked to prevent get checked to prevent no one killer disease. Ethio thimo kaya kwegwa nuko utaka wina ngenda. Umekuwa wina nda. Okay wateri ko kidima waka kedro wina ngenda. Kengo menya boroka menyera ngeno na nonto bamwendete ende me December baba inge bako imakesha. Bako imakesha. December that one. That one. Makesha tire mange madhiawa. My friend oka kwa kuina screen. CCTV kumulika. Nonto yegoro chino cha kumulika. Amantu mabonire. Tukuwara ikabatiga bariga. Ndio kabadi ubethagia bonde matikwenda kuraina. We oyo inansi. Aya sinadi. Angana rutaso tikali ogo kinyawe. Tigana na. Anga kinyawe. Na kengeta na nyogu. Kengeta. Thimwani kenda menya kebwe wina ngenda mbere kagita kagatia kinyago ya kutua meba mwende bathia kumenya wale mera ageni batira ya mweri wa mbere ukuthira ageni batira ya kembira kwego mtu akiwa ale chocho ambirire muywetu ni iregiura ana chocho ale iregiura mtu no adirinya mieri 3 nyama meokatambira ni iregiura mweri wa mbere akithia mweri wa ere ndegirwe ana YouTube yuga mtu no adhiria mieri 3 kinya mieri 5 irio kwambiria wa irio wari kana nani kana warugurira TV wambithira nkiara yaku ukambire kwigua kiria nkoro kwigua nae ndikwenda kuona uyu ndikwenda yanke mo ndikwenda ngwenu ekirite mndi ndikwenda enu chenchiani enu ana da bakotheka indio bakotheka ndikwenda ubakotheka ndenda kuwe wankireka wewe ukiambiria kuthura mata ni buthimo karatati gatuna kiri mantu mama konene na health how stigma turns people with HIV away from health facilities. But this stigma nyane yuraga antu baraba ingi nkoro kinya murimo jungwa okay nende na kamurimu waku ni wende antu bakona tabi tugure onende antu bakamenya ndina ubakandukiria ta ntiko batara niyo ntiye mtu tabara bange niyo ntiko batara gutura moyo. Do you know HIV na cancer stigma ni yoraga inya mbere inya murimo jo kuomba guru stigma ni yakuraga ere mbere stigma Kato so sad antibiotic kwa bakiere yawa mantu mayena origitani manko na mandiketu mantu mayingima Elgon goes for least known treasure to ease famine. Naro ndi wige chonko rendo hitanyoro aki Ndi muchunko amona unde muchunko Elgon Mount Elgon you know Mount bitatia tone akari resident akari ngwenda gutumia chongo ndari kana okambe kwa ari athire tharaka ya kera ya gichunko akari bambirete kuinamba kwa baicho gantaira ya kinyamara kira kithiritwe kinamba kwa kionekana nterino na kwina nduye kana nara kumba kwa kwena ithima bia nduye nambe bake ruthagabo akombe kana gwikira tu pipe twa gutigira kwina nduye na ikengo bakainamba kwa baikandana na kinyamara kayura kira kithiritwe kioneka kwina kwa kiringira nterino tutegere ngatheti ya the Daily Nation tutoirinde nkeretwe kanya kambere karatasi ka the Daily Nation kuna mantu ja divorce crisis divorce kulingana ni chongo yako kulingana gashungu kani ni kara ndinako
tigoro wena kyo gikingi divorce kagita kara muntu murume na muntu muka barabethiritwe bari amwe muno bakirutha tabia mbaya bakirutha kwenda kwa mwana ya divorce we bagitiganaga barabethite baituranagia amwe bagitiganaga na ndikuritwika divorce in Kenya nitetie mono rugono tukarwithira yetemeteyetie tugategera nikitetie Kwina Ruto warning as Raila digs in over pool 2020 pool kana Ruto na ya ritete mukana kire Mr. Raila Odinga kuma ntombeta kuthoa kimwira kuringana na jago gotoejaja kamukonji kwa ungi ukodia was KCSE exam stolen questions over high grades kigero kino kithero kia ithukiriro kio nwandarikiro no kethero kei mukurukira jojo kuruki gwikira bioria bibi mukurukire oyite mukurukire wa kawaida karatasi nega 10 kena rugono ru kwina religion kana church where mentally ill are jailed for prayers uraigo okero okingirwa kanisa no okabungwa ku janchera kwina rugono ruri ya naja twina rugono ruru amount ja divorce na alia go twika the number of Kenyans seeking divorce has increased in every year ukwiwe yeah baraba go chwa divorce utigana by 2022 divorce and separation cases stood at 5,611 kumakire 1,194 ko ikuonania na mbeu egwitia eguru mono aya tugitegera kiri statistics kurionania namba ya baraba tagurwa buru na onja kwina 1,812 na 1,000 au nyuma married kwina 80,460 widowed kwina 981,379 divorced or separated 661,000 na babara bate kumenya ndere bari 88,941 kwa hivyo nja iria chiombeta kwethorwa ikirwe thabunire ni 12 million we antu ibagotigana ante kumenya anje igukara number of homes ended by divorcee rise by 16% yeah kwa twika kiri nja 18 nje onje mwe kwina nje mwe yedideto ni either divorcee within 18 household antu ibagotigana muno tuchokere antu ibagotigana muno tuchokere ni court blocks secretly acquired evidence against wife in case kwina rugono ruri aja karatasi na gatona mukuru aritwa Ruben na mwekuru aritwa Catherine ngwetikia tejo marito jao jongwa kuritwika mukuru ombere kwethorwa injeri wela mukuru atere ayokia CCTV install bedroom achoka install ngari ne mwekuru kidimwe mwekuru yani gwatwika nara kunde mwekuru ageta na kwa monitored ne jamu gwata na maite ja adultery na ja fornication nambi agwata mwekuru we kiri message uza WhatsApp chadimu guti atamu spite na rira kesi iretera koti mwekuru no arungama mbere koti auga that is ni privacy yawe yombete kuthirwa intruded against the constitution na no kumenya igamba rira favor mwekuru yeah na ikenonto magita ukarekaga ogunansi why should you intrude my privacy
Anyway, tuendelee. Constitution ya Kenya niitikiretie irirwa article 31 and 28 of the Constitution of Kenya. Ni with no violating to right and privacy and dignity cha mtu. Baraba kwa kidhimo cha idha na go track. Wajua hivyo. Wife gets divorce wish against adulterous pastor nwareamu una mwekoro wate omungana eta chuonge mwekoro nwa eta court ya terminate marriage runi rugono ruintere chia Kitui Kitui Ruto won Raila on blood protest. Ruto nombeta kudhuru akiwon motongerio kia magia Azimio Mr. Raila Odinga nontobwa protest ira kana maandamano jaria kwithirwa kibanga ja kamukonji nontobwa idurano mpumicha idurano bia mwaka muthiru na ria Ruto ugete ngikuoti some of his ones aliuga they cannot hold this country hostage again and we will not allow them. Over the years he has held protest and benefited his family. Manto jau jare yao ukajona karatasi negato tano meario iria kana oria mutongeri wa Nthiguru hachokeretie mutongeri wa kiama kia ODM Raila Odinga. Na rugono ruro manto jau jare Raila Odinga je karatasi negato tandatu ndio na baringi mbichaja na Martha Karua. Na araba ugite o mabungo borigisa bacia IBC atwe nombere kwithurwa agichinda ithurano bia mwaka muthiru kiribiwo. That is according to Raila kiribiwo. So na mbeta kuthwa kiariria mantu jau karatisenga tonana county ya Mombasa nande ikomba kwithurwa ikigunika kumania na taxes ire chumaga kiri port nonto national government ni era manager ga port nande at least county ya Mombasa ikona shares kuma kiri taxes chira ikuma kiri Mombasa port. Okay. Karatasi naga tonana ne kukena rugonoro karatasi naga 10 Machogu na regani tena miarire kuga kigerio kia KCSE no kakia yirwe na kuringana na bioria binge birio biumi teno tukuretweka questions have been raised regarding the credibility of many A's. Alito ibagwete A inyingi sana mwankati ya meaning so kwina bioria biumirete au na rea Ezekiel Machogu na choketie mearieu kono ruru karatasi nega 10 karatasi nega 10 nemwe kuretweka schools back to regular calendar after COVID-19 na kuretweka narua the school calendar will revert to normal from today after 2 years of the COVID-19 disruption. Kwa kwambiria narua kareda igachoka tawithire igachoka nomo uria yari. Can you imagine 1146 number of candidates who scored A's? Mbere boiga wa ite ukinyenyegana itakinyegana by the tuna kupata A ilikuwa ngumu ite sijui what kwanza kagita getu chiare anga 20 something Rai A1146 akorikana kagita kama mtoto wa Matiangi kagita kama Matiangi was something else. Matiangi naye alikuwa kibia unashamia Matiangi babu twana toegoro to Matiangi twana toegoro Matiangi ari kuri echoma 20 mbi 2017 Are you sure? Matiangi atonya era ya Jubilee. No, wale ku 2013. Kaimenya ari kuri 2015. Deke yiro kionde. Kechoka ke kairi gitareze ke. Ogwa katikati ke Matiangi na Magoha. Who is your babalao? Matiangi. My friend Matiangi. Matiangi alikuwa moto. Was a no-go zone. Mwalimu akinya staff room gachereria kainaina na Matiangi ya Nairobi. Yani Matiangi are something else. Sana. Ali streamline education. Nwa nintire kinya mbachi che yellow. Yeah.
Nwani ntire mantu mengi sana. Matiang that docket alikuwa tu sawa na hiyo. Alafu apewa ukaribu ndeni. Nyeyo naomba nani? Naomba na tika siasa. Siasa tu. Siasa nazo ni nani? Lakini siasa wewe. Kuna waliomo na wasiomo. Na wasiokuwemo. Jailed for prayers. Kwina kanisa ilianza karatasi nega 12. Kanisa hili zikuitwika 84.80 kilometers from Kisumu City. Kanisa hili kuritwika ina nchera ndene. Okaigwa njaye nukwina mtu ote kiongo kiri sawa sawa. Boka mojokia boa mwiwe ya kanisa nere bo mwiketie. Areta kaingirwa ku kuretwika kwina nto baba ingeba ingiri ndene kanisa eje against their will. Eretwa kanisa eje erirwa ya founded ni Father John Pesa. John Pesa. Na kuretwika eturaga ekaretwe 24/7. Rugono rudu karatasi nega 12. Karatasi nega 13 ni mantuja opinion chia the editor. Karatasi nega 15 kwina hijabu mantuja ukarikana mantuja za Islamic kana ikoroba Islam kwithura bagikira hijab de rari kureta controversy nyingi against across the world na kwenko na reretia jaka it is possible for Africa to have a hybrid cultural relationship with the organized religions na kuga hijab ekuru ba Muslim wekira hijab they can also take it as their culture rugonoro ria ukaratasi ne no kurikana duala akiuga oriote tayari gwekira hijab achwe na aria ageta so hijab jari ya ukaratasi daga 13 15 kwina mantu ja Musalia Mudavadi no kurikana athikwekie Musalia Mudavadi Mudavadi aruga akiuga na akira nto akareta athikwekie batetekagia sasa they can now see the earthquake yenye alikuwa anaongea kuhusu Egerton University na wakaiteta kwa broke niteta nambere kwa broke na arena ande university lecturers no beteta nambere kuandamana bakiuga baterei na kuretweka na university inaendelea kukua broke karatasi nega 17 karatasi nega 15 kwina Turkana na aragweteta na mbere na Mpara yora ingeta monontereje antongrie 10 bare in the rank of starvation kana ne bagukone yora ntemba kodora ngeta na mbere na ngatheti eje twategera nkethirekeria mantuja Eritrea na Ethiopia ijare yao kwina mwari uri aja wa grade 6 uko na mbicha aje kona kamwari kan nka grade 6 kamwari kan mbona naweberia kamwari kan ka grade 6 na kaga gutuma akagutuma no tumi bobo nyino gaitanete kariugare kararenja ruthene ruru rene araranire skills cha gutuma kuma kirengina na thaizi ngina ariuga mwana ari perfect no wetanaga ko designera ga suit jako kadhirete onto boboega igire bigo choka kaire maratasine maratasine gatigate kangatheti ya the Daily Nation kuna KCPE revision paper Kiswahili tatia Kiswahili Kiswahili tekio Kiswahili kile you know nilikuwa nafanya vizuri sana kwa Kiswahili Kiswahili ilikuwa lugha yangu kwanza kwena hii shere ya shere rwatire malizia kwa maneno haya agumono malizia kwa maneno haya akufae kwa dhiki ndiye rafiki kwa yakini eu ni mwe okay eno akufae kwa dhiki ndiye rafiki malizia Ghafla bin Vu kabla njogoo wa kwanza kuwika mjini kabla Ghafla bin Vu kabla njogoo wa kwanza kuwika mjini tulitoka kitako na ndugu yangu mkubwa
Hapo ndipo tulijua akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Ghafla bin vu imetoka wapi? Ghafla bin vu ni nini? Enu my friend enu ore invengerita baba urengiaga ghafla in vu. Hiyo insha si kamilifu. Kana ghafla bin vu walikuja wakitingiza misumari mine anga Ai, kana ira twatamagira muno kwa ina nyamu ngitaugaga by the end I was kwa kweli Waswahili hawakutupaka mafuta kwa chupa ya mgongo. Kwa chupa walinena ya kwamba asiyasikia ghafla bin vu. Ghafla bin vu tuanjege tena na ghafla bin vu. Ati ghafla bin vu. Yani enu eti kenda omenya inshe enu ne faminas. Cherietu ghafla bin vu. Ene kwamberia. Kinyawe tueretwe malizia kwa haya maneno. Kana malizia kwa haya maneno. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Ghafla bin vu. Mama alizaa mtoto akalia. Ukweli ndipo tulijua uchungu wa mwana mchumia njuani ulia kivulini. Kana mavi ya kale hayanuki. Ngiriro kwa yakini malizia kwa maneno haya. Kwa yakini Mungu hamuachi mja wake. Ghafla Ngachwa kabuku wako. Ghafla bin vu. Kabla njogoo wa kwanza kuika mjini. Alikuja na miraba mine kutingiza sijui. Tukakata kweli. Tingiza miraba ine. Ndiye kiwatu mae enu chiari tu. Tutatomera miraba ine tutatomera ya. Kwa hiyo nkuolerwa msikitini sijui nini. Nko na msikitini. Enga kuchota maji msikitini. Yewe gata kweli. Hiyo imenipotea. Hiyo ndio kwa isha yangu. Ukikosa hiyo msikitini. Yewe eti utajua anga kuchota maji msikitini angaambia. Lakini by the end ndete Kiswahili mnategwa kenda gwethi ndete Kiswahili. Chagua methali iliyo na maana sawa na mfuasi wa nzi ula uvundo. Chagua methali iliyo na maana sawa na mfuasi wa nzi ula uvundo. Haya tia kudhime tuone. Ale igo. Chagua methali iliyo na maana sawa na mfuasi wa nzi ula uvundo. Haya kikulacho kinguoni mwako. Mchuma janga hula na wakwao. Ndio nyingine. Aliyekando angukiwi na mti. Upweke ni uvundo hauna mwenzi. Upweke ni uvundo hauna mwenzi. Methali urereto buge aterere. Chagua methali iliyo na maana sawa na mfuasi wa nzi hula uvundo. Mudhingati wangi aliyaga mununko. Haya B, mchumajanga hula na wakwao. Mchumajanga haya kikulacho kinguoni mwako. C, aliyekando angukiwi na mti. I choose C. Aliyekando angukiwi na mti. Mimi nimechagua aliyekando angukiwi na mti. Mimi nimechagua. Na uleletwa chague methali ina maana sawa na mfuasi wa nzi ula uvundo. Mudhingati wangi aliya mununko. Aliyekando angukiwi na mti. Kumaanisha kama singefuata inzi singenukiwa. Alafu ino ngesi aliyekando angukiwi na mti. Hii inamaanisha ya kwamba kama siko karibu na mti sitaangukiwa na mti. Ngokwa inyanya kwa 10. Hiyo umepata.
Aya. Wekele. Uzito, ngumi ni bwagzi. Aya, tia tu medhari. Tia umagaruka. Kamilisha tashbihi. Andiko Agumono. Agumono ngome. Kidogo tia ngogeria kamwe mbere ongeria. Aguno ngome to draw line. Haya. Tash. Iri kuira. Anye no remba tia te yaura. Imekuja. Kamilisha tashbihi jozi ifuatayo. Tashbihi jozi ifuatayo. Tashbihi jozi? Ifuatayo. Baidika kama? Baidika. Baidika kama? Maziwa kwa tui. B, uta na upote. C, ardhi na mbingu. Da, jahazi na tanga. Sijaona hiyo jina. Hebu nisome hiyo jina. Kamilisha tashbihi jozi ifuatayo. Baidika. Baidika kama? A, maziwa kwa tui. Ba, uta na upote. Mimi niko kwa uta na upote. Uongo. Ukweli. Anyway, dirigiri ngazeti. Jibu. Karatati ni akakange kaliga karatati kakange gato dirigiri ngazeti na jibu. Baidika kama? Ndio nari. Director dote kumara. Baidika kama? Ndio na okuwata. Kombe kera nonto nishokie. Auji. Mimi Kiswahili ndio. Kiswahili? Kiswahili na tiga Kiswahili yonka. Tinya gichunku. Twagikoroga. Tigana. No, gafra benvu. Kwanza ira correct. Anyway, twetigagira gumurithiri wa Meru TV nkona thachietu no akithie na mbere kuigitu tigangaga na can we call it a day? We can call it a day. Na aritwa baichwira ngatheti baitagera igerio biguchoka mangatheti. By the way, na igerio bibitethagiri muno at least kiri revision. Muno revision enene kwina na mageri ngwetige no tire mageri eno. But let me butadirikano mageri yo. Tadirikano soft Nairobi sport naga ntabia bie naga imbiori mbere tia call it a day. Baby mbako bitedagiria muritwa utiena gintu kingi utiena mageria natuga tagita karari to bachoka chukuru muritwa gochokete chukuru maybe emunde ro kana oke iboyega okerutanira irikana muchiari yare thiritwe akinganganaga in pains utigira ati no kuona bichi utigira ati no kuthoma bwega utigira ati maisha maku mokara bwega alafu uthichukuru mo disappoint. Shame on you. Umesema? Shame on them. Yeah, mtu atachukuru na itere. Nathome. Me akwire the bad thing chukuru. Othio ketha kwina achorete ndini u itwena muchorete etana no Kimani. Muchore uyu twakari nwau. Nyonta thugania ntugo kinyanwe mwogo. Ekaumira ntugo twetigana na Kimani. Kimani is this person twathia nwe twarutha nwe mantu bumwe. Like we katothiete mitokeo tukaitwinde watu kana thiete ntitiwa watu kindhiete atitiwa nyethero otikubatara gwe ye twari classmate gindu kira tiwa no ngatende tukuthimi chairman to by then I was the school president tukuthimi chairman ya president by they was commanding Mondays. I was strict my friend. Asante yo kana nengi ndari strict okagwa kwe muritwa wakwa ndaithite muritwa wakwa ndaithite aina no atutumia text ukona okay abia aina I was strict ndaina spies chukuru ngima
Babwende kana ma prefect maba tutethanie namo ndaina spies bawo inspire irachi ndakurukagira form 1 ogu ugakirwa kinyanyo nkegwa mure mburende the bad thing form 4 benda gukontura kagita kamwe bakiuga yango twika principal no ntontu we monda athire principal ali busy ndathio bichini ambita ampa list ya ntubara bararengatetie goro ambira ndimba nkethomaga bathomo bayanuke ngukinya form 4 by then I form 3 ngukinya form 4 bainga kirachi batakambia wazee bainga kirachi na bauga kaba kwenda kumenya i principal bagana beno echukuru enu i principal bagana beno na baranda watire iba pair punishment in fact ndaba pair punishment inda yana punishment so the bad thing with the prefect na utuka so committed or prefect in ne affectaga mathomo mako sure sana nonto I remember sana na gintu kengi kwebegwa kaigo kau utafiramo niyo ntarumaga kurukanagia nani corridor niyo ntarumaga ntugona bukure mpempe na mbocho I was not on that. What is that diet chiarimu? Dare ya chiarimu ria kwena gashubu nkai in fact ndaigagirwa hot dish kwena hot dish choka turinge choka nake ikitumi nkothire chukuru ndaigagwa ururu nkoroni no ntuba maisha mamo all the same ni affect ama no ntinkurikana kwena kagita twathiete nuye chukuru itawa eco girls eco boys twari eco boys inoto arudhirete muchemanyo wa county in fact ya seminar ya ma president ba county la Kanithi county to enagugu na ntuwenu kwancha kiaga gitira buro kiaga kiambe gwithirio rito twaruthaga igerio ndi form 3 twaruthaga igerio bia angai mocks ntimenya tukirotha wanku igiro kigerio asiju pepambi methani ugu chwa basi ya skuru ya uma ya yanda ya principal ambita kigero ki methani agu ndatiga kigeria ndathukia mbagi yakwa ndathi kigero kunta kirotha by the way okay principal kaje kuthithiria kigerio na ndonaga nkugweza oh no ndona ngwezete sikufanya exam na mimi ndaruthite bia bingi kwa gukiro kiu kiarutha I think it was on Thursday kiro kia Thursday Friday in fact I think Wednesday Thursday na Friday then to spend Saturday tomaga no I think Saturday to Saturday kana Sunday I think Sunday ruki Saturday ugoro ile tomaga no ntaro thaigere bibu kwa gungitarwa max chiakwa ntero ngatarwa nonto ntaro thege kimwe no so you can imagine ndechindana na antu baro thetegerio twaro thegere bigana binana ndechindana na antu baro thetegerio binana na niyo ndetaro ndaruthigerio binana na ntaro thakegerio kimwe then antu bakiro by preps bakithoma na arambi nyunkwanga kiraitha ngispaga wonto na gugu na antu bekira chini na unyo ndio inyunkono nje na gugu na kabuti ndatora nyongete by the way ntianjire kunyonga thaino tai yatora yagu kithiuruka na unkebegagwa na nkiarige tushunku ndarige tushunku miombona tushunku torugwa tushunku gashongo takanda ndaririe na arora na Highlands wegirwe tha ala kora kwenda atikwa okora ya mwankawa ya oyi famina zura kana kankora na ile famina zoyo but all the same katwere arito wona bathi chukuru kabathome me abathi kunga ni mantu magno nwire antu bathi anga fanki pakothi bathi ya fanki sana ukaiko kudhotwa kwinywa are fanki kwinywa
Twakario ibu. Wegua akothi na bwetu mana nkethi. Ni na tobarwa. Tobarwa. Wegua bakothi skuru bakothi chukuru na watumana skuru enu na tobarwa. Mantumu matura nende. Daidi mwichejere. Ko waste time. Daidi mwichejere. Areme athaino ari to batiete ko ina thimu chukuru. Batiete kairo lakini obade already bwithire to boy communicate. Na ndi difference yetu tutare athimu tutaka communicate ainye obade already. Kono barua ache chukuru. Tubarua. Okiandika tubarua. Ndeva ku imagine kya. No andika gira tubarua tu. Ndina boyfriend ngwa sijui irero oyo. Na kwe mtu bethi kwa ina the best to you akwa. Tutotana no kimani. Na ndagira nyabaru itano. Kuma wontu mwanya. To crash. Tano uko na gitumura twina maua eti yours na tumaua tuikiritwo ndeni anga kiss before you open ito nyamuto ngeto to da waturiku agero anga mai and drops of tears anga I'm shedding tears while writing yani tumando to shinka tu mbirenge Wese muore kuye muore baro eno o ninteretwe yandikitwe ichoretwe yambie kiwendo gya chorwa kiwendo kinene kinini kela gya chorwa then indi yandikirwa na twachora ona pencil na tukathigathigwa twina tu ngona mantu ama no ari expert we ngona andonaga ora ithiciandikito no tukaya moji yenu tukungurushanie box yenu tuone mantu mamande kwa nuntu mantu manu kustana nkiumagaruka tukiumaruka kagita kamwe twathi nyamo yeta wa show show aja agitoro show butari twayete kuona kichwa bila mwili kongo karaga meme nimetoka nilikatwa chingo mantu yakajana kichwa bila mwili tuena giru iragua okaiwa bange baitire show ni jaka yani udite kuona kichwa bila mwili kichwa bila mwili yake imuntu athire thonge akarinyani manje akarayana athongerio alafu kewa mtu na ka mtu kewa na mtiro kajuga kiongo kaumira na riru kajia romeretie na ngamwa aromeria arebora kaju mia utikuri kaju kau karaya kumagari na tikibanga myoka guita kibanga iba turanda baka turangita twandamu yani ndio kaligwari alafu bagekia nkobia ndio uliona kiongo wamerete famina zito wa urete teri inde tia kwera tukodisho na tuadisho ntwera na tiwefanya ntwera prefect by the end alukirie bugini bewa ndi mtu akoligaria muno ndeni ya maisha ma high school nonto nionda alukirie utongoria ndi form 2 president uteka president form 2 mwaka form 4 tukuru omenyorosha bwe Matiang Matiang wao na president ategiro kuromba gitia kinya form 3 lakini nionda abuthukirie form 2 after president yurare au transfer na ari muchoro then twarutanagira no wira kwa karibu sana temwathite nyamgunto nini ni atigaga ndi form 2 ogu ende akuthinda ndero twike the acting president ngutwika acting idurano biko yanda thongira ndakuruka tukuya showground twaya showground kwenda kuonera burari tobauraga alito twaya showground feminist mtu muono kaona kuwe mbona ngarugura kirikano thaino ngagetia ike kuma iguru akigo kinama kindama wona mantu makorigaria indi tukuya show twaya showground meana uririkana antu bonde tiamonekana uririkana ndakwirie imbi yongwaya ndakwirie imbi yoira were kigwaya
Ntekwera. Otikoririkana teo? Nkoririkana ndi ntekwera. Imbio. Ndirikani na mpwe. Ndakwirire nyamwe mwira yetha were kiwaye nyamwe yetawa mbiti. Mbiti ng'au. Ini ndai no gwaya. Mbiti ng'au, mbiti muthemba mwingi kwena mbiti. Mbiti kigwaya. Na utie mbiti yete kigwaya ibunda kwirire. Mbiti ng'au kigwaya. Kinya mbiti enu engi kigwaya. Mbiti enu enwe karagirwa. Wewe tikigwaya ikinonto yumaga nyuma. Na ikikyo ntora okuri. Okaya kuwa mbiti tikigwaya ikinonto yumaga nyuma. No tuite kwenda kuma mbere. Iyi no tikigwaya. Noka kwewe okagwe nchamba etiuma nyuma ekarirwa. Nchamba ni cyumira mbere. Ile nchamba je cyumira mbere. Ende mbiti kigwaya. Ndare na ugwaya bona to yete shuno twende kurekana ali tukomenya Meru sijui kutoka wapi sijui kutoka wapi no menyerete ba nagu otaya na batauni tethera batauni baba bana rino kaya withire antu baba wikira barekira pipe tu nyoroshe okaya wethe antu bakurite mithuku bamwe we cukuru na bamwe bathia kuromba uniform begwe kwina show wewe no athoma cukuru tendo kegwa cukuru nda athomagira ndatigarire ka uniform nkaya na muthuku wako wa ntundu ngekira uniform wira kengo ngatwika muritwa kengo wewe mantu mauma tabinu mboru nagu begwe kinyani nkorotha chiona wana rura cukuru of which ni ontie muritwa lakini mbwete tukurotha tabinu mboru na baba cukuru nasho inoka wethire mantu mumonde inokethira riti kwa bakunda gagantu nokethira antu kwanja bakwira kunda nawe yitare mwe tikio nawe waiya nawe mukai kunda nawe waiya kunda kamwe nawe ito president kunda kamwe nawe mukai waiya nawe kunda anta kunda newe lakini ende ngwenda kuonia nara arito baingi bauragira miumiro eno mbi wona in case bona bwathi bantu kuriunga emulate mantu mara magagutethia wona watu ikabukuthi kuriunga cukuru bantu thukia design iri ino ya kuonu kurutano ku revise wewe antu ba revise na karamba kiandika note thukia mantu mara mega positive mantu mara magagutethia maishani ende mantu mumanga antu bega ya mborombotom angao chukuru umera chukuru muguto jwe sasa wakejajo ikanya kadhathao okiro angao ria mwalimu kwina chukuru enge one friend of mine ambiraga ni girl school athungia kira chini yare mwikuthomithia nuntu athungia kira chini yeku ethia na bari bwabekirite bombatie na shondoria tunyamu tikumenyimbi chumerete imundete tumbrausi bamo bagana bwabo kere bamo bagana bwabo kere babange type chonde chema makondobia meta makondobia karibu wewe abate ya kwinya kimwe kikondobia etete koritana tegotega alafu wekira baba ali ambere ngaiba ali kuthurwa baba ambere yagu kinyamuyita wa thai urewe nyamuyita wa thai nende ndaigwa ire ome yonde karibu wona mwankanara niyo ipaka murete Meru TV mborokeron wona twachoka cukuru gatuchoke tuthiete kuthoma tukobi alafu mwana oyo no okegwa ngana watirwe Kenya awatho Kenya no na no arakindanire oyo no arakindanire Kenya pore pore oyo no arakindanire kwanja na tiko watana Kenya kwa wata mwana mtu muntu mwalimu toju kila chini ku ali gochubo wa akona nyamuite to peke jengder utiye kenge kulinga kyo akirutana x squared kiongo ke mwirende x no ku x atakuona nore otikuona nora otikuona noyo ma no kere arimo bakwamberia mantu mama nari tobongwa bagutema mantu mama marodeka wiki arimo magerioni wiki kwanza ke wande mwalimu
kwi mutwe we mwalimu akabacamuranga ogo miragi ocamura ocamura miragi kakwenda ku watero gacamura miragi bonde school round ogacamura bonde miragi anyway ikirira kiri aritwa nini yetu inambere kwa tukiri kagiri umuraithire wa Meru TV tukwali maingima and we hope aritoba yetu bakainambere kwa of course by to make her proud na we are praying for you na gatu inambere kwa tuina mituweme yare atwachoka nacho ku nanzi baba chokete mundi and then all the best na bakazane kwina kama cousin ngako akathiete getawa Christine makena mberia thiete iko girls renda gutwika surgeon and more she can make it renda twika neurosurgeon no mwera focus ya mwankabirie te ari patient athirie neurosurgeon to bambira ya neurosurgeon akia yete form 1 na ruthete bwega muno iko in national school so na barabangi bonde bena dreams chiago mwanya muno baba yete form 1 na barabangi bonde may your dreams come true na mother nikai nambere kwa akibudhari manansi gaturekerie una mudaithirie wetu wa Meru TV nkatho mwanya no tukwatana ati kumare tu inambe kwa tukiambagire mubango uyu kinyemuthenga no kwina gukorora utukwina mundu wega sana natakuleka pole mwere yuka imugota mwere yuko lingo okali tandora tangoni nginya mwete wangoni pole nkolingithangibia baga sana mwithire wa Meru TV mwakantu karojo tinda boga atikwenda gutongwa lakini ibwega ntuko watereta kimasa mbere mwithire kuri kanero kiri mubango uyu wetu